Ke Olivia dekhar ke wana ke chnong khanar is Giant Hill District ke wada wanra nam ya ke jela Meghalaya hagalempung ya leki ya kun keti batip kam ka National Arms Wrestling and Para Arms Wrestling Championship arhaja arphausan ke wada penman hapo ipertuit ke People's Arm Wrestling Federation India ke wada timit da ke Asian and World Arms Wrestling Federation wa penman da ke Kerala Arm Wrestling Association ne ke sengi dawan poi go cha ke jela hachirup iyo khur artli kitak maksiar wa kawi takma rupa. Ya ke Olivia da pediang buram da ke Giant Arms Wrestling Association dailang ki wahayung hasem yongka haying ken mentudu chua wopsia ko lengba ke juai yoli wan che is Giant Hill District. Ke Giant Arms Wrestling Association da pediang buram haro ko ya uri phat ki sayo unile uwalai chimbentahi tangwam em yo takmau. Niliang kibaya kamat ke Giant Arms Wrestling Association de emlang ke General Secretary ke Priti Langdo wa Assistant General Secretary Uran Chor Shulai chiruk wa uma yang keni ke kelot umatus dekhar de kelam ikhublai wes nyangu ki yeni inam iburam wa ke Olivia dekhar dawan ra ko ya ke district wa ke jela. Hawa kelam cek wathok kubor ke Olivia dekhar khana go wa hei nang kong hi da sedang chimbenta le ki ya kun kti na Arms Wrestling ko hachnong yong kahi wa penman da ka parish wa ina keni kerensan da sedang go lai mi khmat chimbenta ha kerensan wa pher wa kan thup yong ka district wa ke jela. Khana go wana do usnem araja aphoso da lai mi khmat ko ha ka national level hadin wa job hapo ke jela hei wa de yo khur ko du da kita kamarupa artli. Kamte klem randin han lamat ko chiboni iku hau news nemle demi ye chimbenta biang go de wasdang na ka state level we hadin gani de yo go mi khmat biang chaga national level kamte de kre chitom hagani ka kanti de yo khur sendan go hado artali kita kamaksiar heker dan youth right hand wa left hand katwa ko wi ka takamarupa wan de yo ko heker dan senior right hand. Kamte hajrong ini ijob yongka das ngangu ko yorok ki embenta open chlur we mesin helaluti yongka nadu ki wahayung hasem yongka khamtam ka bay upa ki wada emlang bai chiru waka haiwani wani ibenta da emlang mo nga ingu oblahin ka sukanrat te tuar kublaya da arms wrestling association mo ko ada play nikam te to slam da ko kublele ya be yu pa yang yu masan iwa hadu iwa hejan yung jan sem hadu prachnong prathau wada penchlur bat ki wada lemyo ki hadu ate bisa pilan ma wadu emkam handrai de ki te jing duai ite jing penchlur iwa ki kentin wa kalam ki penman ki kamensin yang ka wa he wa kro wa arkenya do semena wada emlang ki de kamajing sedang mah kana kediak kedua kamajing sedang wa cuai le sedang nengkong lepo operasi hadin tepoi hipor wa em yang all India am wrestling hiti por em hachlong haptai hasu sukham adu tiriam hipor em tu sedang kai ile mo am wrestling te kat hiti por rupa em tip ikin point inu point ni wato the job mau put job mau the lose hope na dengkong the lose hope aram lat de wo point chatong das now lose the point tu the demut idam na chipor hadin te penmi wan ki wo le yang state mana point yang state wan te man ki wa penchlur cuma ang chimnya gani ani mana job te point yang national hei te sedang emensin oto menchua derap deman rm ong ne wo pojing thmo wo yo ke mini lat yo ke mini luti ong deman rm hob de na yung le rm mudur ki wo poi hidu ini put de benda poi haiti por wa tok sap iman state de pentip melum malai mo hayung sem bat ki ang kita di komite batan snau huni yo tip pi ya ter long renjen yang pi ati embru teman bro yang pi sedang em sin yung sedang nadu hachnong thau de nin snem yang arja so na state poi national ingu yang yoblai hitu por wa arpojing thmo wo ya khun le ni bha ite jing kujut te jing stom mi wa em hanga mo ban ji de tangi khain the thau thia
han penlek bet ni bor yang belai ni bor kampla yang o ji yang yen ma ti stage wo kun biang te yo artillery silver ni tu cha jet awo lai cepo yang international hapo Moldova kat itu te kat itu tak ha chiru bagi pareng ma tai I kom pen kre le darab duna itu por te poi ha level waso dat kat de hiti ram dikat poi heni wan hapo hau arjar pesan depan man biang kita yang state biang sedang biang duduk nongkong yang ke state te poi hadu ini wan upo yang national the national one the yo artillery ki goal the wheel silver ki goal artillery na ke youth yang ke right hand and left hand like senior one the yo na ki right hand silver thank you ni kublechiwan te kawan saya komen ni mah ngakam ke general secretary yang ga jainti amsling te pedang buromi ya ka Miss Olivia Kar human lek vice president yang ga jainti amsling kawan saya komen ni wa yok go po chekthong ma kam ada artillery gold medal wa ga wi silver te ide yo ong hawa kawan dap iji kemen ma ibu krotam kamu ka ni ga jainti amsling dang sedang iga hapo joy di yo iwan ra ye job Wei sevi laman goto go first woman na po izentia bahwa izentia le wawan ra ya ka amsling te do te tharai Assistant General Secretary eko blai gani ga association dang wa pem sedang sedang gani ga association gani ga sen go wa yo gani ga Olivia e men sem ga I kamtam gi khana khanro yo nang kre cho I khamat te kublai ro nodok ga general secretary no president yang Iไปคำตำnodok gi khana kharo yo nang kre cho I nenis khamat te duite kan ten nabi respond Dekar untuk Uma yang gabe yang ga Olivia dekar. Demana kamu kini ramba upok yang gosem. Nedau yang kemeriang bersih. Tegani si kentin. Kenal kejek pang history yang ga jingla luti yang ke Olivia halar yang kini game. Hawenong kong ngcap Olivia nado ipuan dan kena kada juman kena ke smart ban kemet ke pat yang ka de yuhun ai pat ne dau wa ke bor met ko em ka man ke chke de persang ko nong kong de wa yachimenta ka amro sling ko man hachnong na jong hi po parish udah kandak de ke parish bat dalai luti kamte terter depan depoy ke jaga Duan ni mikmat ke jaga association Jantia association am wrestling mat de yok kalau mikmat ya gari India hagini kesnam gurdap kamju naliang ke state khamtam hagini ke por ko da man Kerala ko da anra kale ke jinjob kanam mat keburom ne binta ke state ke region tia iwro kawi mat kamju ke chnong ke thau khamtam le ne binta yang ke yung kesam ke I kublai kerpang ya ka association Jantia arm wrestling association ne benta ka jing emensin ke yang pi ya ka ni Olivia ado wawanra ke ni ka nam job to ngangat mane dau yang ka jing penclur yang ka jing emensim ke yang pi kamjo aktiviti sen la dam mat ekri pop kmat ke la dam mat ki ke he ke wahan tadem tu kersan hakimi le ki ar ki benta hantam makaliang ka paisa polan lane haki jing duwa ya tada kini genten ekublai lang yawara nadu ka association ki prolog prajor kayung kesem kamtam u khado ndrai iwe tam to ya ka Olivia dekar